in Nira, mas movement ba awat ni ha children hospital, awat childawai di dokter kita. Ngadi dawai tang sebenarnya ngala armet ya asal tu ba ini kita dawai jadi dokter kita itu kita rekam ya. Ngadi tang sebenarnya yang ada don menu-menu kita buat menu childawai di dokter kita. Ya, sawan Hani Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin cipnai nabo gawati Hagasni kebaar bantap ki kerteng jagi kertong ki benekun ki election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council sangut ki kertong ki bekentop yau kertong ki HSPDP uba Starfing JL pada akasiat u kertong ka khnam uba Joseph Pengrop Nasar Kham constituency uba Krishna Kharshati u kertong Klemseng nomor Gneng constituency kilawan bantap kerteng hak office deputy commissioner bad uba Peter Shalam nala imkra Malki constituency kila pendap bantap kerteng ha ISBT Hamoyong habayo menekran bad uba Starfing JL pada akasit u kertong ki HSPDP ulaong balada upat ba open job yu unya kun ban bu dikian ne kebenta ki it ki hima bad halor kejingtan kam ban penkelai ka an ka Khasi Hills Autonomous District Social Custom of Lineage Amendment Act halor kekentian register ikikur badaga jaka kania de benbon ada kekentian penitho ikikur ha ke district council habakran beruba Joseph Pengrop uletho balada upat ba open job yu pun penklanya kan trading by non tribal kabakang gibrio ki bamdei ki trajela banwan le ki kam khai pateng ha kania kebriu nyutra na kalyang uba Krishna Kharshati ukurtong Klemseng nomor Gneng constituency uletho bakathong jung ula da uyo ekajing job kolong barwan ra ekian ki bedai ha kajing thongkam ha po ke district council nagaliang uba Peter Shalam ulaong balado upo syakathong untrishtam barwan ra ekajing penkala ya ke United Khasi Janta Autonomous District Appointment and Succession of Chiefs and Headmen Act kat kandai sepasan pukundai ha ka ba ulabu jeng keliru ya ki executive committee belaletno jongka KHEDC ngamar ke jingba melaban ai jubab ke jingkeli jong katanat korbari halor ka village administration bill arhajar khatsau kamat hina kamat hijunga kemangkran mentan ngadep keren kamat hijunga kalung bikin vlogs ka diga wei ka jur bayangi hak borok kilang pi larengin keren ka triet dari kene ke marketing namar kumengong mentan bahpo di India maswa paring uban seni lemba jung ka ki peteng tu suyo ben sensar dari India hadin ba dari India ka yo ya ka jing la yo jung ka khatna spa sau kunyo tementa ka ke beja hapo me gelia jungi ka de ta ka du ka sur na kaliang jungi dang ila wan ha ka bor takamut la do pa ba ula ibit ya ka khnam ka batrai na du mesim me keren bisa mo ni train na du mesim ka kam kat kidu ki isu bang ilai du kamut ni train du mesim ni lut na plai ka bisa mdai ba ong bang ilum bisa no te la dang yo do pa ba ibit yang hapo district council hapo kan riu benai dan hapo system ngin penbit du dikini trading license namar ngi sutu kadi kani ngalak pun keno ba kadi kani ka culprit ya ka state jungi ya gari kasi jungi lada finwat bahaya kata kadi bitam ke influx guys haka treat bat ke marketing lat yang tam dun EU ngasim ke influx namar kadi ka tu gelenti ke ban sisin ba ayo rung seni te ayo rung seni ki babun pada ki jerut ki bun kita ngin se penbit haban dagila poi konsep ladang ini kren ki an kla dun lupa mo te ibadan kam hiban pengklan cu ka an kata ngin ang haban le tajaj ba mentangin padon ngidang hapenya election ai shwa ba un penpoy ngi hapo disekon dan ngin sapai ka kam ngin subun tan ketin kami hap dan ngi don kam penpoy ka kam nomor da subun tan ketin ka kam ngin poy ka dan dei hagini gi banai gisnam gi blalaj ka khnam kra tri borba banle sibun ki kam ke bam mentoy ya ka jai ban riu te ngasngu ban ong ba lada kidang don gi bampat itu ka khnam gi bampat tip ka khnam ngatrai nganong ki ba subha ban ditip ka khnam ngari ke bat la jer la thoru la jer la tang ru khnam bat ka khnam la kharu na ka singka jong KSU kumbang itip ka kerteng jong ka bakade ka movement kamdei ka political party kene kani kamdei ka political party kamdei hiru ka bar perkhat de kiwi ki bentai ban numtai ya ka jai ban dio nging perkhat bi movement ka bumut ladang ngiram election ru ngitrai bat ladang job election ru nginang tare khamha kata kadai ko bat ladang rem ngin mare hamadan ladang job ngin trai lang hamadan bat haban ngim ong ban ngin trai tang ajrong ban ngin le ki research ki babun bat ngin le hmuak ru bat ngin sa jam susu khmat di kam bahas ni di ka pang jong ka parti HSP ladan
ini ketin pera ban penne ban yada ban penbha kita ke di ketin pera jongka HSP but Hoi pula bandong ba ngalayale ekemele election but ka MDC diga sin ga benengkong ngakwa pensyai ba ka MDC election ka dei ga bakhia hadu kata-kata mar ba ka dei ya kariti ka dustur ka ba ngihab ban but marga lembaga diskonsil di penek pen bahaya yaki ban penek ya ke ai ga ba ulong shwa man shwa labu Banyada, lada kidon kino bor bana syabar bawan berpentut, ya ke bangi ngidon, berpen penbah, lada don kam penbah ketung ngejikola yang bor. Kita kedega, tong keba kepati HSP, ke yang sekiam nadu belaseng ya ka haus nam kar kendai spa antropopra, berngidang penek pensa ya ka, ya kini kilai teli kentin kira hadu kini kisngi. Tega tong ika jonga, mereka jumut ika jonga banyalek election MDC kelong ban pej ba ki it ki hima ki badon hapo ka HDC kide bandon no ya lagi jong ki ai mar ngi tip bangi don san south league hima na kine arpo artli kala don ya lagi jong ki ai south league badang dep enta ban le shaulan banyo ya jimenjur bat arpo pratli de hima ki badang sa Marhapo mau sundam konstituensi, kadar mau sundam konstituensi, tidak nurut lagi hima kebampat don yang lajong ke an. Kanong shruit leadership, kasinai leadership, kasinai leadership, kamau sundam simship, bar kamalai samat simship. Tapi bentar kejonga aku MDC, anda pajak ila Punjab yang kalau mat penting kena penpej banyak train kan pergi hima, bakine hima kebampat don yang lagi jong ki an tidak bandon no. Mar habam don ki an hapok hima karkom sensyar karkom penyat kamlong ga bibit ke babiang kumta ka diga banta juga diskonsil bergadai ga banta juga MDC ban simkhia ban yarap hima ban pej bagi de bandon no ya lagi jong ki an kata ka diga thong ka bang adon ya Ahmad lada pandang la job kum MDC no lagi ko ki ki ka bang adon mentawan ong kum wen ki candidates na ketika dong ka thai ki HDC kadai go win ki election ka bangi hapte on seriously ya kani kata ki ong ki ai kita ki rural hamlets ha ka ba ki brio ki kadan ba ki ka jing duk ka long ka ki uparat bat kata ka jing duk jaga jing brio ki ong kata landless in rural area is growing exponentially kadai kani ka issues hadin nang tabat kajing ta lani ki activity on mining and quarrying activities ini ki asli ki pelak tak jor ya environment di nakaliang ka councils di perkat badai ban rejuvenate yang nomor pelak tak itu umbam undi ya kita ki ban restore ba kita ki eco systems mo ka bang environment system ini ban restore ba ka kanang banta di kumba nyau spak sapuna ki sources umbam undi kelong beri critical states so that ka HDC ka don kamba ban take up the issues menta so ko wi ka issues ki pang hadu menta ka ni ka VAV ka sa pending nadu araja ka sa ti ka nakaliang jong ka union home ministry ka bo ka tu ka ni ki jingkli but adu mentaru nak HDC hakini ki ba adap nadu araja ka it remain unanswered kam answer nak ni leader ni bal ting ni perkat ba kan ni ka VAV but lada kamdan VAV kini ki rang ba shnang de ru ki long ki performs in different sets of guidelines rules kimdan uniform ti nang ta kadon ka jing ta ka ta ba ban govern ya ki shnang namar ka wik shnang e fair wik shnang hamtam ni pe shiri bhai ki ni ai ki clean option share tai ki chimchan ba ha ba ban cha ya ki ni ai ya ka percentage ba kan jadi khandau jadi ta ti bun gini na sor ki ba chit ka ste ki bun ba ti ki balmut ban le ya ta commercial cultivation ti ka ta ba ti ni pe ki si ni ha par ban ha par khat ba ban riwam ya ni ka ya ka ni ka ki ong ka ta united khasi on Jangtia district Appointment and Successions of Chief and Headman Act 1959
Kiba hakmat du hi kadai hi yang imo kumbang legislatif hi ka district council kadai ba kita hi ke banpej na kamata ka bhakamiat chung chai gundu rit pa chungi ka khande ku siap chungi pat bala ngangan poi ka bor le se kawai ka bang kwa kalong ba ni banpej no ya kini ke rukum thungkam thungjam romo nomor bang i ka rukum thungkam thungjam kamlong ka pasai ka bor district council tinga kwa bagi tagi bantaru pedang poi ka bor ini banpej kenang ba kanlong ka chimantoi na kabanta chu samla dewat kamwan jam ki ai hoi ki don hi ki pala ki labiang hi for district council mereka don kampat ini bagi perklan cucu batun curu tolong lada di don kampat nuan ra ru ki anji batmah hoi kita ka jisya bau industri jumi mo lawan no sini sport na kmai te na kaliang kecunga smoba hoi ki chi kun to kan don hi ka election hi kalong bekunta nimla abon ong bau ta unjok baik ane kumbagi sayi ong mo minta ketika kadai pra ki ya hikmat haki ba cepat han cui ngi ipat bana kaliang cepat ba udon ki start nomor paka MLA hi bat ke MDC ru kaya per na ta pai ba ru na por Singapore kawan hi cingkala ban chip ki na hikmat marting teng kam dei than hi ka parti ka ba hi ong bai bala dei kan hi ka parti ka biang laga ubri biang ka song hi ho briu pada ki pai ba ki chip ini briu ki chip ko biang ban trai na ta chu